Timelang thobela go tle mo ileng gore kanete le bogetse le go theletša le le gona ye ke taba ya ka le Mankoko baby mo ileng gore kanete re keteka basadi ba go fapafapana yo ai basadi ba botse ka montle gore basadi ba be botse go na le basadi ba bangwe ba e leng gore ba dula fase ba roka ba ba apesha ba bogega ke ka fa e leng gore ke go tlišitša mosadi o e leng gore ge re bolelela ka bobotse le fashion ai a o monyake UD Fashion House ke mo e leng gore re hwetša Mmanyako o se Mmanyako dumela Mankoko baby babogedi le batheletše thabela nna ke thabela go ba le wena tlhe wena kgweding ya basadi le nna ke thabile ke a leboga nna re go tseba ka go apesha batho re no tseba gona le Mmanyako ba re Mmanyako mofeng wala wa apesha batho ba tshwanela re re ke yena o ile gore ke na le yena gone jalo nko tlhalosetse batho re ka bele gore Mmanyako ke mang o tswa kae nna ka leina ke Mmanyako Lekolwane ke goletše lefaseng la ga Sekhukhune Mohlaletse ke first born lapeng la bana ba bahlano ka a ke re ka ra bophelo ba ka I never thought nka tšea fashion ka e dira career ya go bana ge ke gola ke be ke nyaka go ba doctor because ntho e be ke fišagalela go e dira ke go tlhokomela batho and then ke rata go dumela gore even le mo ke leng gona ka irile sebaka I'm all about go tlhokomela batho because ge o apesha batho o ba dira gore ba ikwe ba na le confidence and ge o na le confidence le tšhogo la sepela wa itshepa gore o ka dira se sengwe se sengwe se o nyaka o se dira o fetša go bolela nnete ke baka la gore nna Mmanyako ke motsebang wa itebala gore ke ena mang a tlhokomela batho ba bang a ba lebala gore tshwantse a peye ka gae a kitimela go apesha bo Mankoko baby motho a ka ipotšiša gore lerato la go apesha batho ka baka la gore ka kgwebong gona o dira dilo tše dintši le tswa kae ka baka la gore a se o nne re go thoma go šoma wa thoma go tša kgwebo motlho mongwe ka re botsa gore o thomile kae go šoma wa feletse gore ai mme re ke tlogele ke tsene kgwebong so obviously ke studišitše biotechnology ka University of Johannesburg and then wish ya ka be le go ipona ke le ko lab ka nnete ke ile ka bereka ko lab and then contract ya ka ya re go fela ka ya corporate and ke startile fase ntho ngwe le ngwe a diragala ka gare ga bophelo ba ka ke a dumela gore e na le lebaka la gore wa e diragala ke startile fase as a receptionist ke tloga as an analyst ke startile fase and ge ke šala ke tloga ko company e ke believang gore e nkurumile ke tlogile ke le operations manager ka nako tše dingwe modimo o tlo dira seemo gore se be uncomfortable for wena se fiše gobane o nyaka gore o latelele purpose ya gago so nna fashion ke nana re ebile a ke nagane fashion e nkgethile because ke gopolela ge ke be ke sa bereka ko lab wa tseba gore ge o ya ko lab it's either you wearing lab coat goba ge ke ya ko production o apere di-work suit nna be ke tsamaela ke apere kwae ke itietse moriri if ke apere tuku ke beile tuku ke jile roko ga ke fitla ka kwa ba mmakalla everyday ke a change so Mmanyako ba mmana ko mmerekong le Mmanyako o ke le go yana ne le batho ba babedi ba two different people so ke tlogetše ke thomile go studiša fashion ge ke le ko the BE industry but then I would go ka di-weekend ke tšere di-lessons tša ka ko Blackberry ke startile le this white lady ke startile moe ke tšea di-lesson and then because be ke thatela fashion ke motho la ile gore ke nyako a ke nyako bona ke tshwana le motho mongwe because I believe le nna ke unique jalo ya ba gore okay le body ya ka e nnyane so ke a struggle ka shopong ke nyako ba different then ke tlo dia jwa ka decide gore no man a ke dire something and ka bona gore ntho e ke e dirago basadi ba bang ba e rata especially basadi ba tumelo ye le gore ke mo go yona ba rata ka mokgwa le gore ke apara ka gona and I wanted to change that perspective ya gore ba le o tsebe ba apara jwale ka bagekolo then ka ya go ba go fihlela ke resign ha ke resignile ke re ke nyako ouna nako yaka ke lapišitše ke 9 to 5 gantse be ke sa tsebe gore jwalo ke tlo bereka 24 hours and jwalo ke resignile la mathomo before
ke ba lelapa Okay. a kere situation ya mpoetša gape but ya mpoetša gape ka ba le agreement e botse man magareng ga ka le boss ya ka re ke a tseba gore wa e rata fashion so o tlo bereka half ka mo wa bereka half ka kwa. I was happy with the arrangement but like ke ile ka bolela ko moragonyana gore jale ge le nako modimo o tlo dira situation gore be uncomfortable gore o kgone o latela purpose ya gago Yeah. ka tloga ka gapeletša ga gore ke ikemele jale a ke ikemetse I was excited. Little did I know gore hey go tlo fisha a ke re wa fisha ke bolela ka gore ke be ke na le financial security Okay. ke be ke tseba gore whether ke berekile a ka bereka Masheleng a gona. masheleng a gore jale ka mo go atla go anyaka gore ke a berekele go feta ka mokgo be ke nagana gore ke tlo bereka ka gona then ke mo ke ileng ka discovera gore ba tseba keng talente le noše ga enough o hloka gore o be le lerato la ntho o e dirago and ke passion e le gore e be ntsoša ge ke ntše ke wile e be ke sa hloke alarm a gore a ka ba le di-challenges ke sana le tsona but ntho e ke e dirang ke a e rata a ke sexist ne but ke rata se se dirang mo basading. Wow. Wa bona ka mo go bolelang ka gona o nkgopotsa gore ditlhotlo di gone ka gare ga mošomo mo lomong ka gare ga kgwebo e nngwe le nngwe wena o bile le tlhotlo ya gore o lebane le go swelwa ke kgwebo ya gago go be go diregileng gona fao ka 2020 nako e go rile lefase la hita ke taba ya COVID June 2020 ke tsoga fro ke re go my PA ke gopela go botsa batho ba se ka tla mmerekong le hone however ke hloka gore wena o ye just to sort out the admin le nna ke tle officing then go ba jalo a ya mmerekong ha ke le busy ke sa re ke bonana le tša ka ntlong because already business ga yego nna ke mo ipereki ke be ke rile ya go yona though papa a le full time le yena o be ana le kgwebo ka le saeteng so go ra gore kgwebo ya ka be sa tle e sepela ga botse and then ke re lebeletse yena for ntho nngwe le nngwe ka molapeng right kgwebo e sa tle sa sepela ga botse ke a founelwa ke ma security ba re building ya swa building ga e swa ke founela yena immediately because e be a se aware gore building ya swa go diragala eng do you know what is happening no I don't know e tswang ka gare ga building ba tswa ka gare ga building ebile ke re go yana ke re skangla tšea lift ha ba theogela ba re ba theogela fase le ka letshogo batho ba thoma go itatlela ka fase because building e be ke le mo go yona I had dintho tše pedi second floor le fourth floor batho ba thoma go itatlela ka fase and all that and I'm like go bona a ke tsebe re ntho e tswa kae ke re go bona ke re ya go ya fase a e sa tlo loka e yang rufung ba kitimela ko rufung awa mollo o ile wa fisha dilo tšeo di fišitšego ra swelwa batho ba gobala and everything else e diragetšego e beileng e bohloko re beile remember ka nako re beile dilo tša di-customer ka kwale even though a kere di-event ne di tswaletše batho ba patetša re jele ditšhalete tša batho dilo di swele santse le tle le dilo di thoma mathomong re santse re tle re tlo di thoma mathomong ke nagana gore ke nngwe ya ditlhotlo tše e leng gore le tlhakana le tsone belo ka batho ba e leng gore ba ka gare ga kgwebo tše dingwe tše e leng gore di le dira gore le se ka robala bošego ke tša mohutamang re lebeletse wena belo ka Mmanyako dilo tša gore motho wa tshwana le nna ke tlhalositse ka re I'm a firstborn and at the same time I'm a Aquarian re rata go rely on us and then jolo ka a secondary parent mošomo wa gago e ba go nyaka go hlokomela go protector go guide you keep on pouring ko mmerokong a ke an employer fela ke motswadi ka lapeng ke mosadi wa motho wa ntate Lekolwane ke motswadi go bana baka ke am a sister ke na le own organization ye ke botšeng go thuša batho I'm just giving and giving wa understand
go ba go fihlelela e le gore ya ka cup e šala e le dry. One day ke a tsoga ke tebella ka gare ga mira ga ke te recognize man because ke focusitše on trying to save the situation and ge ntho sowe e diragala la mathomo eno diragalela akere ene batho ba tlwaela gore ai ke tlo mo founela ka 12 o tlo tsoga a mpha di-solution tša ntho e diragalago motho a tle go wena a lle ka mmereko o tseba gore ga gona capacity because you want to save the situation o mo tšee you keep on pouring and then o end up o le empty wa understand so ke gopola in a situation where e le gore when I was pregnant with my third child my first pregnancy were very smooth man ke bereka ke ya up and down but this one because ke šetše ke le drained ke bile le di complications tše dintši. It was a very complicated pregnancy. Le ge ke ya go belega ke bile le di complications mo e le gore there was a time e le gore ke sa tsoge ba ipotsa gore a wa go fedile mara obviously ne le gore ke nako ya gore ke se ka tsoga ya go tsoga e re ge e fihla ka tsoga ka boa ke santse ke ye maternity leave ge go diragalang ge ke ile maternity leave when I am a CEO I'm a social content creator ke a market I'm a client relation ke end up bile ke le PA jwale ge go se gona mo le gore ka nako ngwe o kry-ile gore a o so build a business mo le gore na po trusta batho re ba tla dira dilo ka mokgwa o di nyakago ke di-complaints it's your reputation a ke so hile this is my third Caesar e tlileng le di-complications jwale ke dira jwang tšhelete a e sa le gona I have created a certain life for bana baka santse ke maintain ka ya mmerokong yo go boeleng ga ka mmerokong a ke so fole e be le nako e kae ka morago ga ba le ngwana e be le 3 weeks you know santse o dule 6 weeks before ka driver before ka dira ka boela mmerokong ka ba le di-complications go a bulega ke botse gore ke fodile e no bulega infections kore it was disaster and mo le gore just before that now it was the hijacking understand when the attempted hijacking because when they realized that I was pregnant ba ntlogetse then go ntlogeleng ga ka ba tšea everything ya kgwebo I had to start again. And then like, I believe in the power of studying again. I can have a leon, but e go boetša morago. Akere. So gona mo ya ba le gore ge dilo tše dintši tše di diragala ke ended up ke exhausted. Go fedile. Wa kwešiša kore a ke sana le anything to offer. And ke ipotša gore gantho go diragalang ka nna this is not me. O tsena ka ra bathroom sneneng o re o shower and all you do is cry. You can't break down mo pela ga staff or pela ga bana ba gago and then that's when ke ile ka discover gore ke na le depression and a gona motho le gore na kwešiša there was no one wa lente ka gae le everyone else ba rena ke strong I am not even the strongest re hloka lo kallela mo go lona sometimes o no hloka haki eo ya gore go tlaloka ke a tseba gore ka gae go bile go ba boima o bile wa ikhwetša o le maemong a e leng gore o bona o ka re monno ke a mo šitela o ka re ke a mo imetša man ke nna o fitlha mo reng papa oe a re kgaogane go be go diragalang ke be ke le very short tempered akere ke fila o ka re ga understand the situation goba di-sacrifice tše ke di tšago ke sa kwešiše gore re together in this whole situation and as an advocate ya self-care choose yourself I ended up saying depression yaka e khositše ke lenyalo and I cannot why ke santse ke dule ka gare ga situation e lego gore e ntira gore ke tiko ka re ke worthless ke be ke bona everything wrong ka yena gore anje unsupporta ntate Lekolwane is very supportive ke kgona gore ge dilo di le busy ko mmereko le gona jwale ke bolela so ke diverted to di-calls ko yena whether o busy ka dilo tša gago but santse a take care of this but dilo tše ka moka ne ke sa di bone ka nako a ke tse gore ke kgopetse divorce ga kae a gana
a gana mara le nna deep down I know re be ke sa emene ke be ke nyaka motho e nkantšhetša go stress mo go yena and then be ke bona e le yena ka nako o go and thušitša I gana saw ke bole ke kae bone gona dilo tše jwale dintšhi tše di lego wrong wow ke dumela gore ka baka la gore o na le monna o e leng gore wa go thekga gona jwale kgwebo ya gago e leng gore ke ya go fashion design bona e tswela pele go nna le batho ba bangšheba ke bo mankoko ba lebala gore Manyako o na le distress tša gage o na le mathata e leng gore tshwanetse a tlhokomele di-challenge tsone tse e leng gore o bolela ka tsone go tswelela mothušu o re ke yena o tumile ke yena celebrity os Manyako ke kgopela gore o nkapeshe ke ya event eng ke tla go marketa on social media o šoma bjang le batho ba bjalo a nyake go patela ore o tla go marketa wena o šetseng o tsebega ka mokgomokaka a ke sa thoma ke be ke nyaka opportunity e nngwe le nngwe e lego gore e tla dira gore ke tsebege le gona jwalo le mo seemong se ke leng go sona ke santsane ke tseba gore go na le batho ba e le gore ba tlo go thuša to pave your business go ba le ba e lego gore ba tlo patela wa understand so ba re ba bolela maesimane ba re there is a paving opportunity and a paying opportunity so ntho e lego gore nna ke struggle ka yona ne le go palela ko kry a balance le go palela gore no and ke a dithuta gore ke be selective because seemo se ke ileng ka ikhwetša ke le ka gare ga sona se ile sa mpontšha gore ba tseba keng lefase le ka se eme ba tla no šala ba re rest in peace jalo ke buile ka ra bolwetse ba ka gare ga the anxiety and everything ke ithutile gore no ka baka la gore ke a tseba gore Manyako ke bolelang le ena o na le pelo e botse ga a gane selo go na le batho bangwe bile ba feleletša ba tšea tumile ke utswe lentswe la gore ba tšea advantage ka wena wa tseba gore ge nka ya go Manyako a ka se re no ke batho ba e leng gore ba le imetša man a ba tseba gore Manyako o na le go no lwala le yena nyaka go ke tswalela a se nyake go bolela le motho a se nyake go roka gore mola ngaka e rile robala o nagane ka loreno ga matlho gore ke mo tshepišitše roko e nno re ke mo direle yes ke yona eo ke rego ke nagana gore ke gore ke e bea jwang I'm not truthful to myself because you telling people choose yourself mara wena a o kgone gore o re no and a o bolela nnete go na le di-client tse dingwe e le gore ba tlo go traina ba go šala o bo o file gore ba ke dira eng and then also but then because ga o nyako go disappointa batho and you want to build relationships o end up o no ntho e sowe e dira gore o dikhwetše le ka gare ga seemo se e lego gore you giving what is left of you not what is best so re a ithuta and like I'm saying le nna ge ke le mo ke ithuta gore ke re nka se kgone ke tla leka ke re jwale a re nyako senya di-relationship ke tla next time tryang go mpotša ka pela because ge e le gore o no dumela ke gopola there was a time I was burying my father-in-law e re moya ga go robala ga botse ke tsena ka mabitleng ko gore go tsena di-calls tša gore I have been trying to call I have been ka nako ke makoti ka lapeng la ga lekolwane and ge go le dilo tše di so o expect gore o tsamaye ka pela o yo bonane le tša ka kwale but nna ga ke na yona capacity eo ya gore nka sepela ka tlogela kgwebo because ge ke boa ke di-complaints ge ke boa o lositše tšhelete ya rente o lositše mara o ka sama o ba botša dilo tšeo gape jwale wena o mme remember ke mme and mme ko o dirang ko go rata ko go builder wa kwešiša wa aga okay a re tswalele ya go roka ke tše di feng tše e leng gore wa di dira tše dingwe dikgwebo na Manyako ke CEO ya UD Holdings ka ra UD Holdings ke UD Fashion House ke a roka ke rokela batho but ke a styler also I'm a stylist I'm a costume designer so for ke rata go ba ka mo morago ga camera a kere ntse re apeša batho ge go tšweletšwa
di-drama le dilo mang le tsona tšewe gape I'm a founder and CEO ya Giving Hope. Ko Giving Hope ke mo e lego gore re focusitse go dilo tse di tshwanang le di-skills development a kere ko Giving Hope nna ke motho e le gore I'm very passionate about cancer awareness a kere ke go re ruta batho ka kankere batho ba tsebe batho ba kgone go tseba gore di-sign ke tše di feng le dilo tše di sowe and then gape because ke no rata go bona batho ba thabile and ba di tlhokometse ke na le a gifting company e ba e bitsang All Things Trendy, intimate occasions wa bona dilo tšela tša gore wena le mokoni a le fila gore jalo gona re lapile ke mokana mokoni o no founa wa kry-a le gore re le booketse kae ko di-bushing ba le pampera la boa le le gabotse la tla la kgona go tlhokomela bana la tlhokomela mebereko le lena le tseba gore le itlhokometse. Wow, Osmanyako basadi ba go tshwana le wena ba e leng gore ba tseneletse ka gare ga kgwebo ba na le go se fe bana lerato le la ba le nyakang ba rata bana ka go ba tlhokomela ka mašheleng re fela re re ke bopapa ba e leng gore a ba nyake go ba gona maphelong a bana ba tlhokomela bana ka mašheleng le basadi re a e dira taba eo a o mongwe wa bona ka kudu ra e dira because a ke re na le re feela guilt gore a re gona ene go difficult se mankoko because ge o le gona wa tseba keng re busy ra hasela mane kore a re eme o fila gore ge o le gona nkebe ke dile sokanyana ya o dira 1 2 3 4 5 6 7 8 bana ba enda ba e le gore ba lokologa ka kudu go ka botša bommane gore go diragalang ka tša maphelo a bona wa tseba o tla ikry-a o na le ngwananyana o ba o seka ba tseba le gore jalo o šetša e ya kwale o seka mo prepara wa ba le that talk le yana gore ngwanaka o tsebe gore go tlo diragala so a re na nako ene ha o šala o fihla ko ntlong ka nako tše dingwe o lapile o no nyaka go robala bana ba gola ka pela so ge re ka tseba gore go na le nako ya go bereka go na le nako ya gore jalo ke be le family lefatshe le ka se eme o tla bona dilo tšeo ka morago a re ithuteng a re fitlhile ga e re no switch off di-phone re focuseng go di-family tše e le gore re le ra dinyaka. Okay, nna ke leboga leeto le leng gore ke le sepetse le wena letšatšing la lekgono ka baka la gore batho ba ithutile tše dintšhi ka tša kgwebo molaetša wa gago go basadi ka moka le batho ka moka ba e leng gore ge dikgwebo di thoma ge di phutlhama ba ngala o ka reng go bona molaetša o ke ratang go fetišetša go bommakgwebo le basadi ka moka ka bophara gore jwale ka basadi re clue ye e lego gore e kgomagantšha ntho nngwe le nngwe le nngwe jwale ka basadi sa rena ko go rata jwale ge re sa tepe nako ya gore rena re focuse mo go rena re tlo fa eng ba re you can't pour from empty cup re tlo wa then mara o santse se bore o a wa tsoga akere re tlo faila wa go ruta ntho nngwe le nngwe e diragalago ka ge e diragala wena e lebelele jwale ka a lesson o tsebe gore re a wa ra tsoga ra ithuta and then we come back really stronger. ba bangwe basadi ke ba e leng gore re hwelana mona Osmanyako ge e le gore ke a mo tseba Osmanyako šiwa namelela ke dimo ka re ka ba nnang ka mogogelang fase ka mo buiša mola e le gore nkabe ke mmotšiše gabotse gore o kgonne jwang ke kgone go namelela le wena ke kgopela gore nko o tsentšhe se sengwenyana ka gare ga basadi ba e leng gore ba na le se re se bitsang pull head down syndrome ba gona batho ba bjalo gomme ba na le go se iponagatše yeo yona ke nnete and ke nagana gore e hlola ke gore motho a ska ba le confident e ka no ba e tlhotse ke dilo tse di diragetseng bophelong ba gago ka moragonyana and tse dingwe is just the spirit of jealousy batho ba ska realize gore it's a generational curse e lego gore re tswela pele le yona but here's the thing e le gore batho ga ba e realize ge re le basadi re thegana dilo tse di botse di a diragala dilo tse di botse di a diragala a re gopoleng gore jwale ka basadi re bopile ka sefatlhego ka sa modimo ene ge re ka gopola nthowe dilo tše dintšhi tše di botse di tlo diragala ka gare ga maphelo a rena ke rege ke lebelela sesemankoko ke be le spirit sa gore nka lokiša se ke bonago ka re a se gabotse instead ya gore ke ye ke bolele gampe ka yena ene ke se ka tšhaba gore o fihlile jwang mo wa kwešiša ke ntho e lego gore e kgone re dira gore re agane re thušane ka di-opportunity o ka se die ntho nngwe le nngwe a e kgonege
Okay, basadi bo mmatiang maatla ka nnete le emeleleng le kgone go ikemela ka bolena a re lebelele gore basadi ba e leng gore ba nyaka go šala morago ba botšišetše e leng gore ba nyaka go di tseba ka wena o gona go social media. Eya go Instagram ke Manyako M, Facebook ke UD Fashion House, and then TikTok ke Manyako M also. Napile batho ba ile gore ba nyaka go ka contacta Manyako through Giving Hope le gona they can megala ya rena e gona go matlakala a di-social media ka moka. Okay, o semanyako go bile bose go bolela le wena tle Ka nnete. nke basadi ba tsebe gore go na le tse dintšhi tše e leng gore ba ka di dira mo bophelong ba se ka no latlhela toulo ka baka la gore rena re lebeletse lena ka dikgwebong e fela a se ka moka ba e leng gore ka ba bommagwebo go na le o mongwe le mongwe e leng gore o na le talente ya gage e leng gore modimo mo file yone ke nako ya gore re tsošane re emelele go na le mo e leng gore o tla bo le gona mo nakong ya kgwedi ya basadi. Kgwedi ya basadi I am all about ke na le a movement o le gore I'm very passionate about wona. Kgweding ya basadi ke preacher gore fill up your cup. Yeah. You cannot give from an empty cup. Focus mo go wena pele. That's a gona o mong message o kunya go botsa basadi ke re wena pele. Nke nna le wena re nyake o boletse gore le na le kgwebo e leng gore le kgona go dira gore balekani ba e kae ba bethe ke moya a re direle motsweletši wa ka a re mo direle semaka a re ko maleng gona re mo direle semaka re mo ishe kwa sethokgweng a yo bethe ke moya o tsweletša e ba le nna tšatši ka tšatši gore re be mo nna le wena ke ka lebaka la ga gore mo lebogetlhe re mo tlhompe a re tla mo direla semaka ka nnete a re mo direle semaka go a tlhokega gore o le mosadi o ne kwa ba go leletša kae ba re e tla re go tlanya-tlanye ba re o makala gore go lefile ba re go lefile Manyako kae ba re e tla re go dire manala go botšiša nna ba ra o lefeletše ke Mankofu basadi nke re tsošaneng basadi a re tsošaneng wa tseba ko go botsa gore le go no kry-a just a mere hug from go mosadi o mongwe o tukwa o ka re yo basadi a re tsošaneng ene go bose jwang go kry-a dimpho from rena basadi nke re tlogele o tla re lebeletse dimpho tša go tswa go bo Mokone ene o tsebe rena basadi re no phela re lebeletse a kere gore Mokone a ndirela 1 2 3 go sana le di-valentine tše a di fitla a pele o kry-a re lebetse re nagana gore ke ladies month or women's month a kere it's both ways you give you take o leletša UD Fashions gore ke kgopola re le rokeleng Mokone sutu Mokone a ra sa re o nyakela maloba wena wa motlela ka sutu wena wa matlela ka sutu wow a kry-a kgatlhiša napile o kry-a gape monna a kgatlhiša di-compliment di tla go lena wa e bona ba re ke mosadi wa gagwe ke mang napile ba ra wa ke Manyako wa UD Fashions a ya ba le gore a monna wa bona wa bonela gore bola ai mosadi wa gagwe tseba sa senyaka o se Manyako ne nna ke ithabela go bolela le wena tle go bose kudu go bolela le wena ke dumela gore basadi re tla ikamogela ra ithata ra tseba gore ge re le ka kgwebong a se o tshwanetse gore go o wona popatlamele ruri wa emelela wa ithinta bophelo ba tswela pele ke rata gore o re ithateng ya motho ko ithata gona o mongwe a tle go rata go yona o palela ko ithata ena re sa tlo suta mošupolo go fitlhela la botlhane sutang ra lebogatlhe o se Manyako sutang because ga o fitlha ka gare ga romo before o ka bolela re lebeletse gore o jwang yo before o ka re botsa gore wena o dira 1 2 3 4 5 6 7 8 batla o ra gore a ka ntirela eng yena la yana ka mogo wa kwišiša image ya gago e bohlokwa bogega ka mogonya ka gore batho ba go lebeleka gona go ba go tšeka gona mara o se ka rile ya go image too much because self love e thoma ka mo gare boteng a re ithateng ge e le gore go na le nako ya gore o lebale ka mošomo wa gago o lebale ka bana o lebale ka monna o tswe o betha ke moya e fela o laele o se ka rawe ke tšhelete ya ka re ke ko bethwa ke moya laela ka gae ba botsa gore ke tlhoka go bethwa ke moya ke tla boa go boa o tla bona letshabo le leng gore le tla be le tletse ka gae gore ke le le kaka and there's nothing wrong with that re stope go feel like guilt and re stope go feel like guilt wa tseba basadi re nyaka go bona re le gore you know I've got this. You don't have monna wa ka bana ba gesho wena sometimes it's okay gore o fihle ko ntlong o no re go Mokone e seng today a no amogela gore wa tseba keng o lapile a o tlo apeya ebile a o tlo dira anything it is okay it's okay a re se ka nya go re dira bombokoto nna bile ngwago ke ile ka re
bombokotho ke kgopela lentšheng go bona e fala ke re le go morena ke re le mo di-strong soldieng o ka re ka nkgogela moragonyana because yeah yes ke lebogile nako ya gago tswela pele o re rokele na re nyaka go apara re be ba botse tswela pele go fetola maphelo a batho e fela ba se ka go gatelela ka baka la gore o tlo itebala gore wena ko wena mangwe a lebelela rena o semanyako ke go lebogile go fitlhela nako e tlang ke tšhabetse go bolela le wena tle lena ke a leboga a go lena ka moka le a tseba gore ka metlha ke re tsheletso thekgolo le ratso la gago di ntira se ke leng sona nna ke Mankoko Baby go fitlhela nako e tlang tata Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.